Kajing yakhi kebala penlong kum kajing persya ya kajing terekam ki company shna dawilan da ke bapen phai ki trop kit dawilat ba klinker ba wan lagi tei company ki bana East Giant Hills District kebala khot da kaseng Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Chantia Unit hasurak ba mi mentudu kli tersi mentah kasingi kala poi sya kasingi ke baar Nagaliang uba ardon ki talang kum wei neki dekhot jung ni kaseng haba ajing kran ulong kajing yakhi jung ki nadu mentah kasingi baar kadang yaj bet da ke bigele ban bornti kendon jigi bor sarkar hendrai pedeng kecing teli kum ki trai trok ban long yak trok nakaliang ki company simen pat kilas dang perengkam di riu simet ni riu kwan mentoy ki bela persyang ban penpat penpra ya kecing teli juki kum keseng long ba company simen adu menswa kilawat lat ban penpat arliang ya ka association harilum chaintia tang ban yo kamai ki kali lajong nomor kumbalong mentah kawai ka company kala thir kali the laispa bat sauspa teli bekani kalawan ra kecing do nong ki nongbo kali ki nongnya kali ki badai ki trai jela Shushu loi thu bakum kasang hi kla rai ban jeng bet ban yakhun da bakot jingmot banisha batrishtam hagni kasngi ke MCTODA habower lang ikiwe ki porlok ki em jalang na kate kam bakin krishan ki chingi hi chungki kala kenturu economy khmat bakin perkhat lame kamai chungki banyo ikador baiket kadkum kador sarkar khnang bakin yo ikamai lang bad ya im lang kajing strike kajungi kalaya lakumba arsngi kajing strike kajungi kalong ba yai bet daga bangi bu renti igi bor jong ga ai daga bangi nompen sitom ya upai ba bad sengaban ai kublai igi bor jong ga administratif ki bala sya bat bakila ailat yangi daga bangi burom ro ye gajing pha jongki tegumta kani ko por nagaliang jongi kumga association bat Nagaliang jongi kung kiba strike hagani ka jaka tega jing strike jongi kalaya baik akumba arsngi adu menin adu mentah teh nagaliang jongi kung association haga jing sneu jongi nagaliang jong ka cement company kama penseu si yengi kilas dang ban pendon kam daki katu kat ni ki riu simet bat ngalaban ong riu kwan mentoy ban penpai ya gani ga jinga teli ga jongi kum ga association ba ini ki company kila pendon kam ya gini ki katu kat ni henrei nagaliang jongi ikarpat ibor hamtam nagaliang jongi hagani ga rilom jaintia bat gari khasi ga jongi ikarpat nagiliang bor jong ki bahalor ngihang ni ngidon nyaungut ki MLA ngangai hang ni haga asusun jongi naboro gini gi nongbu trok ki nongnya trok ki don haga ni gerilum jantia ga jongi ngakarpat gini gi nyaungut ki nong mi khmat ki jongi bakin perkhat nagbenta jongi ginong kamai ki barit ki baria ki nong mela ki nongbu kali bangin yo ya gani ga dor ku barmen abala ayangi ngidiman ban ngi kerpat bangin yo ya gedor kepada government kala bu henry ki cement factory kimai kajing strike kajongi halor kajing bom ai ki cement factory ya gani gedor government te kumta nagaliang jongi kumga association ngin yeng bet ban yele ngin ikut jingmot ban ngilarai Banya sya bad ban tristom akar paru igi pradkot ki pranambar jongi kinwan segani ka association ga jongi nang bangin yo ya ga jingjob kum ga jingi teli agani ka bri bunya prep ga jongi pi ga jing si ga longum ni bagini ki factory cement ki tholat bat ki wat kilat ban penpai ya gini ki association hagani ga rilum jantia ga jongi tang na ga benta bakin yo ban thet gi kalila jong hi hang ni ngidon menswa ka ka association nrei ki penpai penpra hagani ka district jongi bakinyo sim ga buban thet kali kumta kila thet kali lais pa saus pa hagawe ka cement factory te kalong kajing crisis yangi kumki trajela bat kinong bu kali tengi kerpat yegi bor ki bahalor kinong yalam gi jongi bakini rap yengi kum ginong song sinong hagani kebri
lani kejadun ring kejongi mangini yo belalam naga benta banyak kitba naga benta gani ke kam transport agani ke rilum jantia kejongi naga benta gani ke simen bat klingkar agani ke distrik kejongi Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya